awaya lapha ke iNedbank Cup bashaya lapha yena ke TS Galaxy le Pulukwane lapha ke uqapha yena ku Maswangani bena lapha ke uMahupa kundaba ku left back wasebeka lapha ke uHoto ebenchini yena ke lapha ke coach ke ufaka lapha yena ku Sirinyo suka Masandawana namakhosi kanti sebenchini fasa Pagania fast suka la sala ke bola ke Mbugeli da Orlando Stadium Orlando Pirates mayoke utasambe Pokhenpul ekumgcawe center ngejubana lapha yena ku Moremi wenze njani wenza ke head up shake cross ke Moremi welibamba nje ukhuluze Themba ugoalkeeper ka Siyema Lubumba thola ngapha ke uKhaka ushake cross ibhola nansi ke ingozi ngoba livimba ke muva lapha ke Smith engalisalela ubuthongo nje iPagania madoda sibeke ukuthi sinemfuze emhlanu umdlalo iPagania Moremi kuyetina ke Moremi ushake cross ke Moremi mina nodata efaka amanzi endlini ibhola ke edala ke khona kick Maswangani uyiphakamisa ke Maswangani Moremi okelivimba ugoalkeeper Asare owala lapha ke eDurban City pasa ke Mbatha Beba maze ngena phakathi ke umtholo cafe uyasikaza lapha ke dancing shows wasala phansi wathi nompempo lela kafuthi sala phansi ke Sirini akaphasi samushaya Mbatha hey boshaywe lapha ke njengoba lapha ke Mbatha ayena uyakhathela ke Mbatha madoda umfana wamash wenza ama basics ugoalkeeper ibhola ke iqhiba ngesibhakela ukuthi idala lapha yena ke corner kick sihamba ke isikhathi emva ke emsese ngamashimi amabili Shandu Ganda thola ngapha ke Maswangani ke Tinas sala phansi ke Maswangani wathi nompempo vuka uyithathe Maswangani sazi noma ke bafuna kwenza ke ushintsho amaPagania ngoba inyambo lapha yena ke amaPagania alifuna manje lapha ke igoli Apollos corner kick yesithathu yawo ke amaPagania Maswangani ushaya cross ke Maswangani hey Bende la goalkeeper akazi maphume nomahlala lapha ke 18 azange abakhuluma ke yena ke uMaswangani benesibili be impela lapha yena ke uMbuthuma benaye lapha ke Embukeli Lumumba uyaphambili ngejubana hamba bhekile musu kusala ndawonye goal kick njengoba lapha ke ubephambili kunalapha ke uSibisi ora shanje ibhola ke eliphuma nje weliphakamisa Polisi belivimba ibhola ke emuva zamushaya Moremi goal kick nango phela sini lapha ke uHalala owawo ke amaPagania Pokhenpul Dibo nansi penalty Timo Pepe udama isuphi Mbulasi penalty yahamba Pokhenpul ngenasho Mbukeli ngathi ucoach bengizomkhipha Pokhenpul ngoba vele nelo card nangu uthatha umdlali kabi uthole utrap ibhola ke Pokhenpul isenkingeni ke manje ke Mbukeli ke thola ke red card manje la ibhola ke Pokhenpul hayi penalty le ngibone ngimela ipenalty ke le yambukeni ne red card ke yakhe ke uPokhenpul manje ayo khali ithulisa ngempela ke Durban City Mbukeli 10-8 Mbukeli naye waskora beshaya ke iPulukwane City ngo 2-0 kuma quarter finals nge2 zika August kule nyakati ayakhe Maswangani lo shay atangena matambo Mbukeli emva ke emzeze ngamashumi amathathu nesithu Orlando Pirates 1 Durban City not igoli penalty eyakhe lapha ke uMaswangani bona lapha ke Durban City zamaPagania amba phambili ngegoli elilodwa eqandeni hayi le penalty ngiyibiza engakayibizwa nompempe le penalty Mbukeli mhlawumbe ngibona ngenye indlela kodwa lena ke penalty le yellow card mfanele lapha yena ke
embukeli ke uPokenpool ngoba ke i-tackle from behind ngaleyo ndlela uzosala ke emidlalo emibili engadlali uthathe kahle ke uNompempe Apollos ayenza ke pass imoto zika Apollos damshiya ibhola phela ke embukeli ke Mbuthu ayi lapha mvimba ke Moremi Ndaba ke Tinat ushaya cross Velabon uyatrap ya Police dancing shoes wakama Billy wafa ayenza ke pass lapha ke laphakama ke idwa those khona offside yakhe lapha ke Sibilibele wathola ke Sibilibele ngale ngaku touchline onelo cut laphakama idwa kufanele khona offside yakhe lapha ke Police sakamnandi kancanana Shandu Kanda ngale ke Thibele Tebensithi Sakhali Sefo John Lebumba yakhala induku elatho ngapha elatho ngale iyaphefumula manje ke mbukeli ke yena ke lapha ke Durban City lapha yena ke sibhekele ibhola ke mbukeli enhle pass ekancanana no Shandu ngapha ke washaya ke pass enhle waligoba ke ibhola walibeka phakathi lapha yena ke Lebumba vuka phansi ke uMageba Zakhali Sefo emva kwakhe ugoalkeeper ke uMabhakaniya elatho ngapha elotho ngale jiya kamnandi ya Police ufuna ke Sibilibele weligoba ke Sibilibele Moremi thula ke enhle ke free kick ibamba ugoalkeeper ke Sipho Shane uyaliphosa ushaya pass thula ke Mbuthu nakaqamile nezeneze Mbuthu kule mdlalo goal kick eyayo ke lapha ke Durban City lapha ke Shandu iyaphambi ngejubane ke Shandu phasa kamnandi ke Shandu nansi ke ingozi bemvimba ke Shandu khona kick oqala ke eyayo ke Durban City la engathi bakhona bazokhala bayithulise ngempela ke namhlanje uthola ngapha ke uNdaba flat footed madoda ke Maswanga bemvimba emuva uncana weliphakamisa Police libamba ibhola ke Wasari nawo usala lapha phansi Spenas ke free kick yina ke Police weliphakamisa ke Police laphakama idwa thoso sikole offside bamnqithi lapha manje Afrika manqoba bamnqithi Maswangani nethuke Maswangani sebenze goalkeeper elibamba lapha yina ke mbukeli Asari langa lakhe sithola hayi kulungile sibema Morris usala phansi ke Morris positive eyaphambili ngejubane ushaya pass positive Radio Pan positive wakama Billy Jamakhalto Ndaba Maswangani welibamba ugoalkeeper ke Wasari owaye ke Durban City Manje Sibilibele khona kick eyibintela cross esitano eyawo ke Mabhakaniya thola ngapha ke dancing shoes ugoalkeeper ke nginhlanta goal kick Venezuela kuyoba nzima kodwa ke ayilengana amaqembu aseGauteng ku-MTA makina ke thimana Mabhakaniya thola ke goal lesibili khona kick ayosikhombisa Vamos a ganar que tuvo Mabhakaniya Moremi nabeka ithuba Mabhakaniya goal kick hayi lapha wenza isave ngempela ke khona ngapha ke uNdaba thoba kamnandi ke uNdaba Moremi zama ukushaya goal kick sihamba ke isikhathi Radio Pan Mabhakaniya weliphakamisa nangozi welibamba zokhuluza Themba but nalake thuba Mabhakaniya balivimba ke muva lapha ke wathi Nompempe phela kanjalo komdlalo ke mbukeli
siye lapho kuyona ku-extra time. Bathola izandla emakhanda abadlali bamabhakaniya. Bamangele abalandeli bamabhakaniya ukuthi hawu madoda abadlali abashodayo basifikisa ku-extra time. Elotho ngapha elotho ngale. Manje abalandeli lapha emva kwamapasi balahleli